Marinska torta. Sastojci za marinsku tortu: 6 jaja, 450 g maslaca, 450 g šećera u prahu, 250 g čokolade, 200 g badema, 200 g brašna, 1 limun. Marinska torta se priprema na sljedeći način: penasto umutiti 200 g maslaca sa 200 g šećera u prahu, pa zatim dodati jedno po jedno, 6 žumanaca. U dobro umućenu masu dodati 200 g brašna, 100 g obarenih, oljuštenih i samlevenih badema, sok od jednog limuna i malo strugane kore i na kraju čvrsto ulupan sneg od 6 belanaca. Testo ispeći u 4 lista. Za nadev dobro umutiti 250 g maslaca, 250 g šećera u prahu i 250 g omekšale čokolade. Ohlađene listove premazati ovim kremom, premazati iz spolja, pa posuti sečenim bademom. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.